O nogometu, ali i politici, večeras u Bujici TV Dalmacije Velimir Bujanec razgovara s profesorom iz Amerike, doktorom Tomislavom Sunićem. Ekskluzivno iz Toronta dvoboj vatrenih s engleskom komentira Josip Joe Šimunić. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj Bujici televizije Dalmacija. Večeras ne samo o nogometu, ali i o nogometu, ali na malo drukčiji način, zapravo bih rekao totalno drukčiji način, ne antinogometni, nego malo onako i filozofski i inteligentno. Znate, nažalost, eto, protiv Engleza je bilo kako je bilo. Pokrali nas i Bog blagoslovio Diego Armanda Maradonu i njegovu Božju ruku. Ono o čemu svi govore, taj vražji penal, zapravo ona druga nepravda nakon prve briljantne obrane Dominika Livakovića, ali mi ćemo o tome malo i politički večeras. Rekao sam filozofski, čovjekom koji baš ne prati previše nogometa, ali mislim kroz razgovor s njim sam vidio da itekako prati ono što se iza brda valja. U studiju Bujice je dr. Tomislav Sunić, naš stari znanac, dragi gost, ugledni književnik, prevoditelj, čovjek koji piše knjige na 3-4 svjetska jezika. Svojedobno je bio i profesor na sveučilištu u Americi, bio je i politički emigrant u vrijeme Titove komunističke strahovlade, ugledni diplomat, njegova gostovanja i na Prisavlju izazivaju kod recimo kolege Vlahova negodovanja nekakvih tamo telegramista, imbeksovaca i tako dalje. U svakom slučaju čast mi je pozdraviti dragog prijatelja, po mom osobnom mišljenju pripadnika istinske hrvatske inteligencije. Nadam se, ja sam to dobro rekao, vi ne volite riječ intelektualac. Dobro večer, Tomislave. Dobrodošli. Hvala lijepo. Ovdje vidite i bezbroj knjiga. Nisam sad ko Milomir Marić pa da mi Vojislav Šešelj kaže šta si Milomire bre naslago ovdje knjige ko da nešto čitaš, tako je Šešelj rekao Milomiru Mariću. Ali evo, ja Sunića, a Sunić to dobro zna, pratim već 30 godina, pozdravljam njegovu dragu sestru Mirnu i suprugu, uvijek sam cijenio njegovu hrvatsku stradalničku i ponosnu obitelj. Izašle su neke nove knjige, ali prije toga, naravno možete ih nabaviti na Amazonu i Arktosu. Prije toga ćemo kao uvod u današnju emisiju otići preko Velike Bare, gdje ćemo u Kanadi pozdraviti kanadskog zeta, Hrvata prije svega, neki će reći australskog, ja ću reći sve hrvatskog, Jozu Šimunića, s kojim sam, eto, također imao čast razgovarati da prokomentira ono što se dogodilo tijekom ogleda Hrvatske i Engleske. U Mississaugi, pored Toronta, pozdravljamo hrvatskog nogometnog reprezentativca do 2030. godine kada je nepravedno uskraćen za nastup na svjetskom prvenstvu u Brazilu, legendarnog Josipa Joe Šimunića, ili kako ga prijatelji i obitelj vole zvat našeg Jozu, on je i predsjednik hrvatskog nogometnog prvoligaša Rudeša. Gospodine Šimuniću, dobra vam večer. Vama je dan, ali eto. Dobar večer, Velo, puno vas pozdravljam svi gledatelji i evo, lijepi pozdrav iz Mississauge pored Toronto. Vi ste pored Toronta, vjerujem da ćete i gledati barem jednu ili i više uživo utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije, ali ono što vam siguran sam nije bilo drago vidjeti je utakmica protiv Engleza u nekim dijelovima, ajde, bit ću onako oprezan. Kako ste vi doživjeli
ipak jedan sraz koji je bio dostojan, neki govore i finala svjetskog nogometnog prvenstva, 6 golova, dobra utakmica, Hrvatska, reći ću onako ja, ne nogometno, skromno, novinarski pokradena, ali vas smo zvali da komentirate. Pa evo, ja jedva čekam ovu sljedeću utakmicu za par dana ovdje. Za ovu prvu utakmicu protiv Engleske bilo je puno dobrih stvari, a nažalost bilo je i neke stvari što nije bilo dobro. Mislim da je odluka suca da ponavlja 11-terac, mislim da je to katastrofa. To nikad nisam vidio u zadnje ne znam koliko godina i evo, nažalost to se nama dogodilo. Po mene je nepravdo, ali i tako je kako je naš izbornik rekao, mi ne možemo tu ništa promijeniti, moramo ići prema naprijed, ali u suštini mislim da je puno dobrih stvari bilo, ali mi možemo i sigurno ćemo bolje igrati u ove sljedeće dvije utakmice. Vi ste iznimno iskusni igrač koji je imao i autoritet na terenu, koji poštuju i ljudi i drugih nacija, drugih vjera. Međutim, kad govorimo o tom penalu, dajte mi onako igrački samo recite. Neki koji ne igraju nogomet ili nisu nikad igrali, ne razumiju naprosto to. Tu izjavu i našeg kapetana Modrića kaže ubio nas taj penal. Što u psihičkom smislu znači kada vam se tako nešto dogodi i kada se unatoč tome ipak 2 puta uspijete vratiti u igru? U glavama ljudi koji su na terenu, kako se prihvati ili ne prihvati jedna nepravda koja zapravo to i jest? Pa vidi, nogomet je, ja bih rekao, jedan od ljepših sportskih igara na svijetu. Ima puno trenutaka u jednu utakmicu gdje te može pomoć ili te može odmoć. I mislim da ovu prvu obranu, taj penal što Livaković obranio Kane-u, da je to u taj trenutak bi nama sigurno dalo veliki, ajde ja bih rekao pozitivnu jedan doživljaj što bi nam pomoglo za ono što nas se čekalo nakon taj 11-terac. Međutim, kad je ponovio 11-terac, onda ti možda i ne možda, nego na negativnu smislu djeluje. Nisu svi igrači isti, nekome je možda više djelovalo u negativnom smislu, nekima idu dalje, zašto su toliko iskustva imaju da se uvijek ide dalje. Međutim, mi smo i nakon taj 11-terac pokazali, 2 puta smo se vratili i evo tu smo bili. I eto, drugo polovrijeme, nažalost, evo, nije to bilo kako smo svi zamislili, ali jednostavno onda ti misli najvjerojatnije se vraćaju uvijek na taj 11-terac, to je teško izbaciti iz glave, nisu, kao što sam rekao, nisu svi igrači isti, ali Bože moj, tako je, ne možemo nažalost to promijeniti. Ja bi volio vidjeti svih 11-terci, ne samo na svjetsko prvenstvo, nego iza ovoga, volio bi vidjeti koliko puta će se i to gledati, jer golman izašao sa linije ili nije. Ja sam 100% siguran da se to jako rijetko gleda, kao što se gleda i vidio sam jednu situaciju gdje je sudac dao, znači promijenio odluku sa pravom, promijenio odluku da su Englezi dobili loptu, a vidio sam već na 10 različite situacije sve ove tekme da se to nije dogodilo, da VAR ne promijene odluku za korner. I to su ti stvari gdje ako se već to radi, ako se već to sve gleda, onda da se gleda za svakome, da svakome bude isto. I to je ono što mene osobno smeta, ali kao što sam rekao, moramo ići dalje i evo, pobijedit ćemo Panamu za par dana ovdje u Toronto i ja sam 100% siguran da ćemo doći do sljedećeg kruga. Još ću se malo na ovome samo zadržati, na tom jednom licemjeru, ne želim generalizirati. Sigurno ima i dobrih momaka u engleskoj reprezentaciji, s nekim nogometašima ste vi prijatelj, to se prijateljstva grade na terenu, ali kakve su, sjetimo se, samo bile reakcije, tad nije bilo vara. Ali kada se dogodila ona Božja ruka 86. u Meksiku,
Diego Armanda Maradone, pa to je onda bilo drvlje i kamenje na Maradonu, na Argentinu, na sve, a ovdje eto mora se sad, mi bi valjda trebali imati glavu dole, ali vi iz nekih drugih slučajeva znamo, niste baš netko tko saginje glavu. Nije u redu to licemjerje. A ne znam šta bi vam rekao. Mislim, možemo se mi sad svi buniti sa pravdom i sve. Mislim, na kraj krajeva ti negativni misli i emocije nam ništa ne donesu. Moramo uvijek gledati prema naprijed. Pravda sigurno nije, ali i ljudi će uvijek iz te velike organizacije pravdati njihove i greške. I tu nemamo mi apsolutno skoro nikakav utjecaj. Međutim, možemo jedino na terenu to popraviti i pokazati se, naš odgovor mora biti na terenu i to ćemo mi napraviti prvo sad u utorak i onda onu sljedeću tekmu iza protiv Gane. Spominjali ste Toronto, to je jedna sjajna zajednica, vi ste u Mississaugi, ja sam imao čast biti gost tog kraja, reću hrvatskog kraja, i Hamilton tamo i Mississauga i još mnogi dijelovi. Ipak čast svakom Hrvatu bilo gdje u Americi pa je u Dallasu, ali mislim da će se prava navijačka atmosfera, neki su prigovarali da su možda u drugom dijelu navijači bili malo više kazališna publika, uz isprike onim koji su iznimke, ali kad ti ne krene onda ne šutiš nego bodriš. U Mississaugi sam siguran, pa naravno i u Torontu, to će biti kao da igramo u Maksimiru na Poljudu ili recimo na Širokom Brijegu ili negdje. U svakom slučaju, koliko su Hrvati nabrijani tamo na to da budemo domaćini u Torontu? Pa ljudi jedva čekaju. Ja sam tu još već puno ljudi vidio, Hrvati koji samo pričaju tu tekmu. Ja sam tu već skoro tjedan dana, pa jedva čekaju ljudi cijeli život su čekali ovakvu utakmicu u svoj grad, u svoj kraj, da igra Hrvatska na najveće nogometno natjecanje na svijetu. Biće lijepi događaj i ljudi će sigurno bodriti, jedva čekaju i bit će jako, jako lijepa atmosfera sigurno. Vi ste zapravo kanadski zet za one koji možda su zaboravili. Gdje bi Hrvatska više bila domaćin? Kod vas u Australiji ili kod vaše žene i tamo, kod Hrvata iz Kanade? Pa ja mislim da je to vrlo blizu. Moram paziti. Vrlo je blizu. To je jako, jako slično. Slična su zajednice i u Australiju i ovdje i evo ja gotovo ne vidim uopće razlike. Dobro. Kad govorimo sad o toj nesretnoj prvoj utakmici, mnogi govore pa je bolje da nam se to dogodilo na početku, sada treba pobijediti u Torontu, pa onda dalje opet pobjeda i onda više nećemo do kraja ništa niti izgubiti. Barem ja isto tak mislim. Pa dobro, evo, sad je finala. Evo, krenulo finale, ovako natjecanje sad, evo, ako izgubiš, nikad nije lijepo izgubiti prvu utakmicu na veliki turnir. To nam se dogodilo jako igrač, par puta se dogodilo i odmah je druga tekma finala. I mi jednostavno, kad smo god bili u tešku situaciju, svaki put smo pokazali ko smo, šta smo i bili smo pravi. Evo, ova tekma nismo bili pravi, ali Bože moj, evo sad protiv Panama znam da će i Luka Modrić i Joško Gvardiol biti najbolji igrači na terenu i eto, momci ću nije slijediti i nećemo imati nikakav problem. Što je to što razlikuje, evo, za kraj, Hrvatsku od drugih? Danas govore svi na tim nogometnim marketima na tržištu, svi su nekako i fizički spremni nego ranije i tu su negdje svaki vrhunski, dobro, ajde, imaš kvalitetu poput Modrića koja u svakom slučaju odskače, ali svi su tu negdje. Ali šta je to što Hrvatsku čini tako posebnom da se i plasiramo i pobjeđujemo i po vama? Šta nas razlikuje od ostalih zbog čega demonstriramo to zajedništvo i zaista i nakon ovog ne padne nam moral, nego sam siguran da ćemo ići barem do polufinala. Evo, ja to zaista mislim. Vidi, mislim da ljudi kad znaju svi ti igrači i ljudi koji i izbornik i stožer, svi oni znaju
kako je teško bilo stvoriti Hrvatsku. Svi znaju koliko nam je težak bio povijest i zbog toga nego znam da igrači to znaju i ima još dodatni taj neki motiv pokazati svima ko smo, šta smo. Više puta u životu i u sve te kroz ovih 30 i nešto godina, to je kratko vrijeme, to je mlada država, pokazali smo, iako smo i već puno duže tu na svijetu, ali evo ovaj zadnji razvoj, znači mi smo igramo drugačije od ostali, zašto kad stavio taj dres na leđa, to puno više znači, ima velika odgovornosti prema ljudima koji su stvorili ovu našu državu i eto, to je velika čast i na kraj krajeva mi da nismo takvi, ne bi nas bili više na svijetu, a mi smo još tu i mi ćemo dugo biti ovdje na ovom svijetu i nadam se da nikad više neće biti ni ti ratovi, ni kako god i da mi na kraj krajeva ponosno svaki dan kako živimo pokazujemo svima da smo i primjer i da smo uzori ove generacije što dolaze. Hashtag obitelj, koliko to znači? Zašto je hrvatska reprezentacija, pa i savez, eto oni su upravo odabrali to, obitelj. Kakva je to poruka? Ja znam da to vama zvači najviše na svijetu sve, ali koliko je to u odnosu na druge koji nemaju takav slogan, moto? A vidi, znaš kako ti ima ona stara izreka, kad nisi nisi ničiji. Kad nisi svoj, nisi ničiji. Znači, mi smo svoji, mi imamo svoje, hvala Bogu, i treba to sačuvati. Dugo godina su ljudi nisu imali ovo što mi danas imamo, slobodnu Hrvatsku, slobodu, i to treba sačuvati i jako. Kad to krene od obitelj i onda krene pored, znači društvo, sportske događaje ili nebitno ići u crkvu, ti vrijednosti moramo sačuvati i to prvo krene od obitelji. I to je sve na ovom svijetu. Obitelj je velika riječ i eto, ja osobno ne dam svoje, ja sve ću na svijetu napraviti da sačuvam svoju obitelj, kao što su i puno drugi ljudi spremni napraviti, i mi to svi zajedno moramo čuvati obitelj, domovinu i naše vrijednosti, i to dostojanstveno radimo svi. Kad se planirate vratiti u Hrvatsku nakon polufinala? Još par tjedana, ali ako budemo slučajno drugi u grupu, teško će sad biti da ćemo biti prvi. Ako budemo drugi u grupu, onda će biti i sljedeća ta tekma će biti u ovu baražu, knockout baražu će biti ovdje u Toronto, pa ću i tu tekmu gledati i tako. Ali ako se vratite po ljeti, ću se vratiti u Hrvatsku. Da, pa mislim, ne znam ćete na doček onda baš stići, ali recimo u zadnjem tjednu mjeseca kolovoza je veliki Thompsonov koncert u Vukovaru. Dolazite u Vukovar? Ja ću 99,9%, ja dolazim gotovo sigurno u Vukovar. To ne mogu sigurno propustiti, bit će lijepi događaj, Marko je čudo i ja sam rekao uvijek, ja to već par godina govorim, 2-3 put godišnje na Markin koncert i meni je duša ispunjena i idemo dalje. Jedva čekam kad god on pjeva, a pogotovo u Vukovar, jedva čekam koncert njegov. Hvala vam lijepa, evo i u ime mog dijela vukovarske familije, njima će biti drago vas tamo vidjeti. A meni dovoljno da mi vi baš budete 2-3 puta ovako u emisiji, pa meni isto srce ispunjeno. Hvala vam lijepa, Josipe, zapravo Jozo. Hvala vama, Velo, i pozdravljam svi gledatelji i vidimo se mi ubrzo. Lijepi pozdrav. I pozdrav svim Hrvaticama i Hrvatima u Torontu, gdje Hrvatska igra na domaćem terenu u srijedu. Bio je ovo gospodin Šimunić i familiji pozdrav i svima. Hvala lijepa, Jozo, još jedanput najavljen u Bujicu. Hvala, Velo, hvala, i vi također pozdravite svoje. Vidimo se. Evo, bio je to Josip
Josh Šimunić iz Toronta u ekskluzivnom javljanju za Bujicu televizije Dalmacija. Cijenjeni doktore, bili ste u Dallasu prije, čini mi se, neke 2 godine, držali je jedno veliko predavanje, sudjelovali na jednom važnom skupu, nije bila riječ o nogometu. Kako biste usporedili ovu nogometnu atmosferu sada, Teksas u kockama, nije samo to teatar, ali ipak tu postoji neki duh, za razliku od nekih drugih reprezentacija, a bili ste tamo, kakvi su ti Amerikanci tamo, neću sad spominjati američke Hrvate, ali zašto ste vi bili tamo i kako gledate na nogomet? Prvo, ja bih kazao da je danas politika postala politika spektakla ili možemo reći spektakularna politika i nažalost možemo kazati i mogući predsjednički kandidat, bilo da je on kongresmen, bilo da je on neka javna figura, njegov uspjeh ili njen uspjeh puno ovisi o tome kako sebe prezentira. Na jedan zabavljački način. To konačno možete čak i vidjeti i u osmjesima političkih figura. Ako recimo promatrate fizionomije Bismarcka ili Wilhelma II, pa čak i Franje Tuđman, uvijek su imali malo tmurne, tragične fizionomije, tragične facijes. Međutim, danas to više ne prolazi. Danas morate sebe prikazati u jednom veselom, zabavljačkom obliku, jer tako će vas publika puno bolje i primiti. Ja osobno, koliko god sam bio oduševljen i drago mi bilo da su Hrvati ipak nastupili u Dallasu, jer većina Amerikanaca vrlo malo znaju, da se razumemo, o Hrvatskoj, niti o hrvatskoj sudbini, niti o hrvatskoj povijesti, ali dobro da su ipak prodefilirali kroz centar Dallasa sa zastavom i na konjima i sa kaubojskim šeširima, onim baš poznatim dallaskim šeširima. I kažem, sve to moramo, čak i ovaj fenomen nogometa, ja to zovem danas religija nogometa, ima jednu lošu stranu, danas je to postao i nogomet dio jednog velikog biznisa, velikog jedne trgovačkog lanca možemo kazati. Nema on više tu jednu pravu sportsku notu kao što bi trebao imati. Nažalost, to je tako i to meni nije ni malo drago. Ali opet kao posljedica svega toga Hrvatska se plasira na neki način. Bilo da se meni gospodin Modrić i hrvatska ekipa je dopada ili ne, ali činjenica, oni su napravili znatan jedan iskorak u smislu jednog diplomatskog promoviranja Hrvatske u Americi. Što se tiče samog mog nastupa, prije 2 godine ja sam bio u Dallasu, Fort Worth, tamo sam imao jedno predavanje, nažalost to je bilo jedno privatno predavanje, jedan vrlo poznati konzervativni klub Charles Martel Society, po francuskom jednom vladaru iz 8. stoljeća, i tamo smo govorili baš o balkanizaciji, o fragmentiranju Amerike. Ja sam napravio u svom predavanju kratkom, napravio sam paralelu sa balkanizacijom, odnosno sa raspadom Jugoslavije. I nazočni su bili poznati pravnici, moji kolege dobri, čak i neki ljudi koji se bave sociobiologijom i filozofijom, ali prvenstveno čak i genetičari neki, koja mi isto na neki način kao laiku jedna struka, ali bilo je par poznatih pravnika, ponavljam, bilo je jedno zatvoreni jedan skup ljudi, jedno 50-ak ljudi, ali mogu reći dobro moji kolegi koji su nam bili čak i prije samog rata i prije raspada Jugoslavije relativno, neću reći potpuno relativno skloni hrvatskom pitanju. Sad ste načeli cijeli niz pitanja. Vi ste i diplomat, ali niste baš uvijek bili u milosti Zrinjevca zbog te neke jugoudbaške žgadije, zbog tog nasljeđa koje nije ni mentalno ilustrirano, a kamoli kadrovski, i onda ipak ti dečki, spomenuo se Luku Modrića, Dalić, Izbornik i mnogi drugi, dakle, koji dolaze ipak iz onog autentičnog hrvatskog miljea. Hashtag im je obitelj, familija. Znači, puno su više oni tog napravili, siguran sam, ljudi poput vas koji drže ovakva predavanja,
po uglednim sveučilištima, think tankovima i tako dalje, nego diplomacija bez obzira koja stranka je na vlasti. Što vi kažete na to? Ja moram odmah kazati, vi dosta teške riječi koristite i emotivne glede hrvatske bivše diplomacije. Ne znam u koje vrijeme je to, jer ta bivša još i danas sadašnja i ne bi ja možda takve teške riječi koristio. Međutim, činjenica da postoji ovdje jaz usprkos 30 godina od osnutka priznanja Hrvatske, čak i više, 35 godina, vidite kako vrijeme ide, postojan izvjestan jaz između Hrvata koji su već bili rođeni sa tim jednim hrvatskim duhom i građanskim duhom i logično Hrvata koji su praktički nastali silom prilika, mogu bi reći slučajnih Hrvata, ono što Njemci baš i polustručno kažu, ali ne ide u javnost, Zufallskroaten. Tako, to je naziv jedne vaše knjige. Da, Zufallskroaten ili oni rekli bi accidental ili random. Slučaj. Ili Croat par defaut. Znači slučajni Hrvati u smislu da su postali instant, kao instant kavu kad radite, kad nemate pravu pa ne možete samljiti kavu, pa onda idete kupiti Nescafe i onda si napravite u vrućoj vodi malo neku kavicu i malo je zašićerite i mislite kak je dobra kava. I ja ne bih htio ići u neke stvari, u neke detalje grafičke o kojima je već bilo riječ u vašoj emisiji. Ja sam kroz to prolazio, baš kroz tu fazu kad sam se 93. vratio i to me je logično ne samo začudilo me, nego me i šokiralo. Međutim, takve su bile okolnosti i dobro da je tako i opće i završilo, razumete, jer inače bi imali građanski rat. Dobro, ali kad vi govorite da koristite teške riječi, kako riječ da upotrijebim za hrvatske diplomate poput, recimo, utopljenog Bude Lončara? A sad pa Mislim, ja sam na takve mislio i na njihove mentalne slijednike, birokratske slijednike. Da, pa ja bi opet tu naveo najlakše sad samo po Budi Lončaru. Pa ne samo ima ih živih, daleko od toga. Ja sam o njemu govorio i kad je bio živ na isti način. Ja bih htio tu spomenuti naši ljudi koji ovako suverenistički dišu i koji imaju hrvatsku svijest, često reduciraju cijeli svoj govor na jednog negativca, konkretno ili Titu ili nekog negativca, ili je to Perković ili Mustač ili kako se zovu. Nije problem u Titi, nego u Titićima, stotinama, tisućama Titića. Problem je ne u Budi Lončaru pokojnom, nego u tisućama, ajde možda nije tisuća, ali stotinama Budi Lončara, hrvatskog podrijetla, koji su radili u njegovoj administraciji. I koje sam ja isto tako budno pratio, kao što su oni mene pratili, a poslije sam ih sretao na Zrinjevcu i gore na Gornjem gradu u drugom, hrvatskom izdanju, ako me shvaćate što želim kazati. I to je u prvoj administraciji, u prvoj Tuđmanovoj segmentu njegove diplomacije, vi znate ko je tada bio šef, a ako vi gledate, sve su to od reda bili ljudi manje više koji, ako već i nisu bili u titoisti, ali oni su bili na neki način ti mali titići koji su držali taj sistem. I baš sam s kolegom vašim i razgovarao malo prije, nemojmo zaboraviti da smo mi masu ljudi, oko 10.000 naših vojnika, a da ne kažem i puno civila, izgubili, ne samo radi takozvane velikosrpske agresije ili jugoslavenske agresije, nego upravo radi jedne nemarnosti i pomanjkanja i građanskog, a i nacionalnog duha kod velikog broja te novo nastale naše diplomacije, koja čak ni možda ne bi nazvao diplomaciju u pravom smislu. Ja vjerujem da se situacija malo sada izmijenila na bolje, premda sam ja i dalje skeptik. Evo, Joe Šimunić dolazi iz Australije. Da. Živi Hrvatsku punom snagom tih riječi, autentičan je u svakom pogledu kao i njegova obitelj. Njegov slučaj od onog krika, njegovog dobrog odgoja, to je posljedica dobrog odgoja, što kaže general Prkačin tamo na Maksimiru, s kojim je ušao u legendu. Međutim, evo da i to prokomentiramo i ono što ste rekli vezano uz neke druge okolnosti. Ajmo o Englezima malo. Da. Neću sad nogometno, nego zašto oni uvijek moraju biti pobjednici, zašto se njih gura
Zašto toliko kradu u svakom pogledu? Što vi mislite o Englezima? Neću vas pitati samo o onome što se dogodilo na Bleiburgu, onom izručenju naroda, civila, žene, djece, nego po njihovo ponašanje. Taj bahatluk, to hoh. Gledajte, prvo, ne smijemo nikada generalizirati. Ne generaliziram, naravno. Ima poštenih Engleza, nemojmo zaboraviti da među najkvalitetnijim našim stranim dragovoljcima bilo je par Engleza koje ja čak i poznam, još prije samog početka rata i raspada Jugoslavije. Neki su čak i stradali. Čak se, ne mislim na ljude, nego mislim na prljavu politiku pokojnu. U dobrom dijelu. Ovako, ako mogu malo akademski u povijest njihovu ući od Cromwella nadalje, znači tamo od početka, pa sredine 17. stoljeća, Englezi, baš Englezi, nije još Velika Britanija, Engleska je vodila jednu politiku što oni zovu ravnoteža moći. Oni nikako nisu se po svojoj toj inzularnoj, jednoj otočkoj, bodulskoj svijesti, možemo kazati, nisu se smjeli dozvoliti da bilo koja strana u Europi iziđe i ispliva na površinu. Tako da su oni povremeno surađivali i sa Prusijom, i sa Francuskom, i sa Rusijom i obrnuto. Nekad bi surađivali za vrijeme 30. još nakon toga, nakon građanskog rata, oni su neko vrijeme čak i sa princ Eugenom, možda ste čuli za njega, za vrijeme 30. rata, neko vrijeme su surađivali sa Austrijancima, odnosno sa Svetim Rimskim carstvom, odnosno Germanskim carstvom, protiv Francuza, poslije su se okrenuli protiv Francuza, onda su neko vrijeme, konkretno i za vrijeme da ne skačemo predaleko, za vrijeme bolševizma, oni su dobrim dijelom sudjelovao, Churchill konkretno, on nam je velike štete napravio, oni su čak podupirali bolševičku vlast jedno vrijeme, premda je, ne znam odakle da počnem konkretno, i onda su bili neko vrijeme sa Francuzima u ratu i Francuzi, za Englezi, prostite da vam kažem, za vrijeme početka Drugog svjetskog rata, ima tu masu tih detalja koje mogu govoriti, oni su bili neki od inicijatora rušenja francuske mornarice, koja je tada bila u rukama, trebala je preći u ruke jedne profašističke Višijeve vlade, razumete, tamo baš pored Orana, pored na Mediteranu, ispred Alžirske obale. I oni su uvijek tako lavirali na neki način. Čovjek, konačno je ova naša katastrofa koju smo doživjeli, mi možemo sad tu lupati po Titi i po njegovim komesarima, što su radili na Macelju i ovome, kako se zove, i ostalim mjestima, i u Bleiburgu i u Kočevskom rogu, međutim nemojmo zaboraviti da su engleske trupe, ne američke, američke su bile nešto severnije, da su one kontrolirale upravo taj dio oko Klagenfurta i oni su nas isporučili, usprkos tih silnih svojih obećanja, isporučili su hrvatske civile, hrvatsku vojsku, masu ljudi. I još bi tu još jedan detalj, mi o tome malo govorimo, jer uvijek mi polazimo svi smo mi pomalo egocentrični, razumijete. Puno kozaka je stradalo u Lincu gore, to vam je gore sjeverna, ostalo oko 50.000. Ljudi su masovno činili samoubojstva, uporali toga jer su imali drugačije su signale dobivali od američkih okupacionih trupa koje su bile puno ležernije, jer svi su ljudi koji su prelazili, koji su kakti slovili kao fašisti ili njihovi kolaboratori, više su se htjeli predavati Amerikancima. Ali ako bi došli u francuske ruke ili u njemačke ruke, govorimo o Austriji koja je bila okupirana, odnosno oslobođena, okupirana kako želite, tu je puno kozaka stradalo, a puno je Srba stradalo, nemojmo se zavaravati. Tako da Englezi, razumijete, tu s naše strane diplomatska, ne znam da li će se ikad to pitanje pokrenuti, i tu imate masu tih detalja, ne znam koliko vam je poznata novija engleska povijest, oni su imali vrlo jaki fašistički pokret. Za vrijeme neposredno prije Drugog svjetskog rata, 35-36. BUF, to nam skraćenica British Union of Fascists, Britiška savez fašista. Kraljevska obitelj su apsolutno, oko 300.000 i onda logično puno tih ljudi kad je počeo rat završili u zatvoru i tako uvijek moramo paziti, ja nikad ne volim generalizirati, razumijete, ima je tamo poštenih ljudi, ali takve su bile okolnosti
Evo danas mogu reći kad smo već kod Churchilla, meni je drago, vidite ta revizionistička literatura, što to znači. Pat Buchanan, ovo je Pat koji je naš bio prijatelj, čuli ste za Pat Buchanana, američki kandidat za predsjednika, svoje vremena on je prije par godina napisao knjigu, ne mogu se sjetiti naslova, Forgotten War, tako izgubljeni rat, gdje on vrlo napada Churchillovu politiku, razumijete. Churchillovu, odnosno politiku tadašnje vlade koju je praktički vodio Churchill, razumijete, bombardiranje njemačkih gradova i slično. Imamo u kontekstu Bleiburga i svega ostaloga što se zove križni put svjedočanstva grofa Tolstoja. Ja sam njega, imao sam čast gospodina upoznat Tolstoja i tu čak sam jedanput prevodio na Katoličkom univerzitetu i baš smo neke čak i privatnije stvari. Obično ljudi kad privatno razgovarate s njima, onda vam puno toga kažu što neće baš u javnosti. Vrlo je vam kulturan gospodin ruskog podrijetla i on praktički imaju velikih neugodnosti sa engleskom vladom i sa izvjesnim krugovima u engleskoj vladi koji su opet u strahu bili od tih izvjesnih krugova, pa je čak imao i neke sporove i kako oni to zovu litigations i poradi toga je tražio jednu odštetu jer je u biti optužio vladu, jer nema zaboraviti, puno Rusa je također sudjelovalo, ja ne znam koliko to ljudi znaju, to su opet detalji, ali 100.000 Rusa sudjelovalo je kao pomoćno osoblje na strani Wehrmachta, razumijete? Ima i ona izjava, mislim da je riječ o Churchillovoj, kad se govori o Hrvatima i nećete vi živjeti u Jugoslaviji. Da, pa to je on rekao. Čujte, mi smo mala zemlja, tu pazite, najlakše je sad udarat po drugoj strani, ali moramo se kritički pitati, ja ću se čak malo i kritički, ako mi dozvoljavate, osvrnuti, cijenim jako gospodina našeg nogometaža Jozu, ali malo ću nešto kritički htio reći o našoj dijaspori, ali moramo se uvijek pitati koja je naša subjektivna uloga bila. Ja ne znam sve detalje, ja sam poznavao gospodina Jareba iz emigracije, gospodina, sjetit ću se čak i neke visoke ustaške dužnosnike koji su ostali, gospodina Nikolića, s njim sam surađivao i onda se čovjek pita, pazite, među njima je bilo velikih sukoba intelektualnih i kako se moglo, da li se uopće moglo pregovarati eventualno sa saveznicima u smislu da se eventualno spasi hrvatsko pučanstvo. O tome već postoji masa literature i polemičke literature. Ja se možda ne bi na tome gubio, znate. Neki se vrate s novcima iz, kako vi kažete, dijaspore ili iseljeništva. Vi se vratite sa znanjem, sa knjigama. Da, ja ću biti, pazite, tu se mi... To je vaša najvrednija imovina, zapravo tako bi trebalo biti. Pa to je... U jednom narodu koji teži za time da ima inteligencijsku elitu. Da, i tu moram odmah kazati, s vašim kolegom sam malo prije razgovarao i tu smo se oba dvoje složili, naši ili desničari ili suverenisti jako vole kukati i jamrati, čak i previše jamraju o tome kako nemaju novaca, kako nemaju neke svoje podcaste, kako nemaju ovo, kako nemaju, kako se eventualno možemo i razne te ljevičarske kako primaju novce. To nije istina, to je alibi za nerad. Ima novaca, međutim treba dobre volje, a ne da mi se stalno jamra i da se međusobno sve te desne stranke međusobno svađaju i da stalno pate od svog egomanije, da tako kažem. Ja ću biti slobodan malo prije, ako mi dozvoljavate u jednoj kratkoj minuti da kažem, tu malo zamjeram, ne malo i puno zamjeram i našoj hrvatskoj dijaspori, jer lagano je ovako, što se kaže danas, ta riječ proksi, iz druge ruke ići moralizirati, filozofirati, popovati sa 10.000 km sezonski, paušalno iz Sidnija ili Geelonga ili Melbournea. Dobro, opet ne trebamo generalizirati. Bravo, tu se slažem. Međutim, ja ću vam reći otvoreno. Ja sam se tamo nagledao prekrasnih crkva, krasnih, bilo da je to u Sacramentu, bilo da je to u Scarborough, bilo u New Jerseyu, hrvatskih tih župa i slično. Mislite, dobro, svaka čast, imamo lijepe župe, ali idemo sad naše prioritete raditi, to je jedna kulturna hegemonija. Preuzmimo konačno vlast od te ljevice, ili kako se već zovu danas, ili možemo i slično, koje praktički kontroliraju svim tokovima misli, bilo na filozofskom fakultetu, bilo na tim društvenim mrežama, razumijete? Tu se da napraviti, međutim, ja ne mogu tu početi, to sam jako razočaran, jer vi imate danas doslovce ono staro pravilo, da sad ne citiram Krležu, koga ja volim po jednoj strani, ali ga mrzim po drugoj strani,
ali ima možda i u tome nešto da ne možete vi nikako te Hrvate spojiti zajedno, da se eventualno nađete jedan zajednički blok kojima, dozvolite mi samo ovo, danas cijela taj narativ ili cijeli taj govor te hrvatske desnice svodi se samo svaka čast. Ili o Macelju, ili na neke komemorativne eskapade, što trebamo o tome govoriti, ili na katoličku crkvu. A čekajte, imate 55 drugih tema o kojima mi moramo razgovarati. Bilo da je to zamjena stanovništva, bilo da je sad engleska politika u Sjevernoj Irskoj. Što mislite o engleskoj politici u Sjevernoj Irskoj? Pa evo, imate jedan presedan koji je kod nas potpuno nezapažen ostao. Zato ovdje govorim. Evo, Sjeverna Irska, to nije Irska, to je pod jurisdikcijom Velike Britanije. Ona je uvijek bila imperijalna sila, bez obzira na jezik koji je veoma sličan. To nema veze da li su neko protestant ili katolik. Konačno imate Hrvata koji su pravoslavci ili koji su ateisti. Ali evo sad u ovim neredima, i to neredima, čak i protudemonstracijama koje su organizirali Irci, možemo reći nacionalisti, irski nacionalisti, katolici pod navodnicima, republikanci i prvi put su se našli zajedno u cilju sprečavanja zajedno sa svojim bivšim neprijateljima. Pazite, u zadnjih 100 godina od stvaranja Irske države kao takve 1917. godine, De Valera i slično, on je bio prijatelj Hrvata jer su oni bili neutralni za vrijeme Drugog svjetskog rata. Pa su primili puno Hrvata i gospodin Artuković, naš hrvatski ministar, je isto išao tamo sa familijom pri kraju Drugog svjetskog rata. I sada su se Irci u tom dijelu Britanije, znači Sjevernoj Irskoj, našli su se zajedno sa protestanti i katolici, znači i Irci i Englezi, što god te riječi zna, u bijesu protiv engleske vlade, protiv vlade Kita Starmera, ovog šefa, premijera njihovog, i njegove migracione politike. I njegove šefice policije, znate koja je ona je muslimanka, pakistanka i tako dalje. Tako da je situacija vrlo, vrlo dramatična na neki način u Velikoj Britaniji, premda se o tome malo tematizira, malo se govori. Govore se samo faktografski, desilo se to i to. Uzmite samu činjenicu da sad ne idem da London ima polovicu stanovnika koji uopće nisu engleskog podrijetla. Dobro, je li to njima na neki način kazna za ono što su kao kolonijalna mega sila radili, pa im se odbija o glavu? Apsolutno, pa to isto možete kazati za Francusku, ali nažalost... A zašto ispaštaju onda države poput Hrvatske koje nikad nisu bile kolonijalne ni imperijalne? Iako imamo more, mogli smo i mi imati kolonije. A čujte, mi smo ušli u Europsku uniju i onda moramo se držati tih njihovih načela. Već kad smo kod Europske unije, bi još na jedan detalj vrlo važan spomenuo danas, odnosno jučer, 18. lipnja, donesen je zakon, još nije on što se kaže nije još primijenjen, ali donesen je zakon sa ogromnom veličinom sabornika ili možemo parlamentaraca u Europskoj uniji, ima ih tamo preko 750. Kaj oni rade, toliko ih je gore? I uglavnom što je bilo, u čemu je stvar, to je vrlo možemo reći pozitivno, donesen je zakon na temelju kojeg će lokalne zemlje članice, uključujući Hrvatska, što znači konkretno i policija, imati više slobode u smislu kontroliranja i ekspediranja i deportiranja stranih migranata, ako nemaju predočene papire. Da malo to ilustriram. Drugim riječima, hrvatska policija iz Črnomerca ili gdje već iz Novog Zagreba moće otići, on to malo karikiram, u hotel Porini, ako vidi da tamo ima nekih čudnih tipova ili lijevo desno, mogu ga odmah ekspedirati preko bare ili gdje već. I zašto smo uopće to svoje pravo prenosili na institucije u Briselu, pa da sad vi sad kažete i evo dobra vijest, imat ćemo slobodu. Zašto smo izručivali, zašto smo se odricali te slobode? Pa upravo, gospodin Velica, upravo radi toga što i gospođa von der Leyen i ova njena šefica za vanjsku politiku koja sad ima neugodnosti pak sa Izraelom, jer su joj tužili da podržava rasizam i apartheid. Znate ovu gospođu Katju Kalas, kako se zove, koja ona inače dobro ne kotira među desničarima. Ali oni su ljudi jednostavno shvaćaju da su migranti, da ne samo da žive u nekim zabačenim selima ili u zabačenom
kako bi se izrazio, predgrađima, nego da dolaze sad do njihovih vila, odnosno kako Amerikanci kažu, do njihovih zlatnih getova. Razumite što To želim? je kod da Kekin ili Vesna Pusić u Istri na Kad ladanju. dođu, Istri, udome. bilo da je to gospođa, znate, bivša ministrica vanjskih poslova, kad je sutra dođu migranti pred njenu rijeku, pred rijeku Mirnu, i kad joj počnu tamo od Drage Žervea pjevati pjesme, budite uvjereni, ja neću sad njeno ime spominjati, a znate na koga mislim, da će ona prva možda početi govoriti, što bi mi rekli, štajgati protiv migranata. Možda Dokle god su- govori. Tako je, svi oni, ja vam to govorim iz prve ruke, nisam to kod u vašoj emisiji rekao, ali to ću sad reći za vašu javnost. Većina ljudi koji su radodajni, možemo reći, ekumenski nastrojeni, tu mislim i na katoličku crkvu, i o njima ću malo Nove kritički. Uzinić, da, dobro. A i Uzinić, i nije to samo on, Njemačka biskupska konferencija je svašta. Zato su im crkve prazne. Zato Bile bi da ne nema samo to, Hrvata i ali hoću vam Poljaka. reći, ja bi predložio čak i našim diplomatima, nije daleko od LA, odnosno od ovoga, kako se zove, od glavnog aerodroma, odnosno zračne luke, pola sata vožnje, imate jedno mjesto, zove se Compton. Tamo isključivo žive crnci, odnosno afroamerikanci, da su politički Morate biti korektni. politički korektni. I sad, mislim, vi tamo kad sad idete, možete biti super ljevičari, možete govoriti o bratstvu, jedinstvu, multikulturalizam, ti vas ljudi neće prihvatiti, nego će vas prihvatiti kao jednu stranu osobu i nije isključno da možda se pitanje da li ćete se vratiti kao invalid ili, a da ne kažem Južni Los Angeles, ja vam to ne govorim o Postoje tome. zaista kvartovi gdje... Kvartovi, gdje se ne nemojte može- ići, jer ja sam tamo živio i to nisam živio jer mi je plaćala diplomacija ili neko, jer sam živio sa familijom i sa djecom i znam kako je da prva stvar o kojoj morate razmišljati, jer su u tim kvartovima, ja nisam bio neki bogataš, nisam imao neke nekretnine, morate razmišljati o dobroj bravi i eventualno jednoj dobroj bereti, znate što Da, je to se bereta. to može legalno nabaviti. To se legalno možete, a ovdje čisto se na ne može, da. psihološku sigurnost. I meni je drago, ja neću sad hvaliti europsku političku klasu koja mi nije nimalo draga, uvijek sam bio kritičan pa na Europskoj uniji, a konačno i prema našoj političkoj klasi koja je previše možda i servilna prema toj Europskoj uniji, ali ovo što je sada Europska unija prihvatila, čak to su ti umjereni konzervativci, jer došla im je voda do grla. To oni zovu da je Da. bila, oni su promovirali politiku takozvanu merkelizma, Da, a onda sad kažu pa bila je to naivna politika. Naivna. Koriste baš doslovce tu riječ. Vidio I sam kod poslije- nekih naših europarlamentaraca iz pučke familije. Znači, evo napravit ćemo, pas mi čitate mi misli, jednu paralelu sa hrvatskim komunistima 89. i 90. godine. Kakav je bila njihova motorika, odnosno kakav je njihova, što im je kod psiho prolazilo, jer se pitate malo, tu uđite malo u njihov psiholog. Ne bih, hvala. Shvatili su da im jednostavno oni nisu do nas ništa držali, nek su nas zatvarali i ubijali vani, da vam ne govorim. Uključujući njihova diplomacija, znam ih ja vrlo dobro. Ipak smo došli na ono... Da, i onda su jednostavno shvatili, pa čujte, moramo prihvatiti ZDS, za dom spremni, moramo prihvatiti jednog Sunića, moramo prihvatiti ustašku imigraciju, jer nam ti ljudi najbolje mogu osigurati da preživimo i da zadržimo koliko toliko naše sinekure. I zato što imate, pa gledajte samo profil, sociologiju jednog HDZ-a. I to je naš paradoks, a ujedno je sreća. Jer Hrvatsku ovu ko su stvarali su bili ili bivši komunisti ili oni komunisti koji su Dobro, ali su se izborili dragovoljci, branitelji. Da, to je druga stvar. Terenski, na terenu Hrvatsku su stvarali, to znamo ko. Tih 20.000 dragovoljaca. Ti dragovoljaca, kakvi god da jesu, razumijete. Ali nije kakvi god, sjajni su. Da, sjajni. Sad recite još taj merkelizam, povukli ste me za jezik. Toliko vas zovu na predavanja diljem svijeta, držite ih i u Francuskoj, i u Flandriji, Valoniji, evo, Australija, Amerika, Finska, Mađarska nedavno, a u Njemačkoj ste morali otkazati predavanje, ok, ali vas, taj fenomen AfD-a, koji je vodeća stranka, hvala Bogu, onda na merkelizmu, pa je sad prava Njemačka napokon progovara. Da. Gledajte, ono što nisam mogu ići, imao sam neke zdravstvene
poteškoća i tih masu prioriteta i slično, međutim Njemačka se budi. I to ne iz nekih ideoloških razloga, čak i ovaj AfD, nisu to neki fašisti, daleko od toga. Njihova politika praktički se ništa ne razlikuje od politike jednoga Jozefa Straussa iz 60. i 70. godina, čak ni bivšeg kancelara Schmidta, razumijete. To je jedna umjerena konzervativna, ali danas ona zvuči kao ekstremna konzervativna. Tako plasiraju, to se tako plasira. Oni u biti traže jednu normalnu, čak i Schmidt još kao još prije 25, prije 30 godina, pa ja znam to na pameti ili Špiglu što su pisali da Njemačka ne može primati toliko ljudi, a sad su primili 30% ljudi. 30 milijuna ljudi nisu njemačkog podrijetla, od toga je preko 15-20 milijuna su neeuropskog podrijetla. Čekali njih sudbina Engleska. Pa čujte, u tome je sad problem. Njemačka je specifičan slučaj, radi, ja bih vam sad o njihovom krivičnom zakonu mogu govoriti, u Njemačkoj imate drakonske zakone. Sad se to malo počelo labaviti, upravo jer voda dolazi do grla, razumijete? Čak da ljudi koji su malo i konzervativno u establishmentu koji sjede CDU i CSU, oni malo moraju prihvaćati tu politiku AfD-a, premda Merz koji je njihov kancelar, on je rekao ja neću nipošto ići u savezu, alijansu sa Alice Weidel, znate gospođu Weidel, odnosno sa... Ali dajte mi sad rečite, neću vas prekidati, oprostite, tko je tu onda netolerantan? A pa čujte, to je opće... Znači, ovdje nas kritiziraju neke desne opcije ako idu s HDZ-om. Da. To je kao kritika. Tamo imate AfD koji je moćan i žele ići sa CSU ili CDU i mnogi iz CDU-a, a naročito CSU-a žele ići s njim, ali onda netko tamo koji je, eto, takav kakav je, kaže nipošto s njima. Ko je tu netolerantan? Inače mi pun kufer tog spominjanja te riječi tolerancije. Ta riječ tolerancija je toliko zlouporabljena. Ja vam mogu dati jedan krasan esej, napisao je Voltaire o toleranciji. Što kaže Voltaire o toleranciji? Upravo to kako se ta riječ stalno izobliči. Svaki ima svoju verziju tolerancije. Bilo bi dobro da to studenti malo i gimnazijalci malo pročitaju Voltaira i njegove eseje o tolerance. Šta znači tolerancija? Tolerare, to vam dolazi iz latinskog, razumije. I tu danas se ljevice naši, da ih znate na koga mislim, stalno govori tolerancija. Vidjeli smo koliko su bili tolerantni 45. godine kad su cijelu zagrebačku srednju klasu potukli, potamanili. Tu ovdje kod vas preko... Kravatu bi vam odrezali, kožili u stanicu. Uopće mi toga nismo svjesni i zato sam ja jako pesimist. Zato s tim ljudima, moram reći, ili oni ili mi, a nema, s tim se ljudima ne da razgovarati i to žao mi je jedino čuti što ovako mizerno malen broj ljudi je izišao na to glasovanje, oni sad sebi diče, umjesto da razmišljaju o komunalnom otpadu i o tome kako da se nešto očisti trava tamo oko mene. Voze to i plaću te silne udruge i šta ja znam te kvazi udruge, jer kvazi neki intelektualci sa travničkim, ne samo kronikama, nego i sa travničkim diplomama i sa fruškogorskim doktoratima. Ja bi mogao o tome, ne trebamo Andrić. Već smo govorili. Da, i da se, oprostite, izvolite. Ne, ja sam vas prekinuo, profesor. Ne znam što sam htio reći, neću sad po njima. Ali rekao sam, budimo otvoreni, ne treba ni HDZ štiti. Ali ja sam... HDZ, pa gledajte samo koliko je novaca. Kad smo govorili o tim, nećemo, vi ste diplomat. Padne mi na pamet, pa koliko je zapravo i taj sam pojam i to zanimanje u navodnim znacima, na kakvim je temeljima ta riječ nastala, ajmo sad tamo do Luja 14. Vi ste ipak dobro razumijete francusku povijest, pišete na francuskom, izdajete knjige. Nije baš to nastalo kao nešto pozitivno, koliko se ja sjećam. Tolerancija, mislite? Ne, diplomacija. A, diplomacija. A gledajte, mislim, uopće ta riječ je diplomacija. Luj 14. je smatrao nečim prljavim i ovim i kao tretirao je to tako. Tada to nastaje. Prijevara, prevari, izblefiraj, zezni nekog. Evo, to je poanta nečega što se zove. Nije, pa čujte, Francuska ima staru tradiciju diplomacije, ali ona ima možda sreću i geografsku sreću, što ako danas gledate Francusku u njenim današnjim granicama i uspoređujete recimo sa Francuskom od Franje III, François III, ali ne kažem Luja 14. tam početkom 18. stoljeća, ona nije praktički mijenjala granice, razliku od jedne Njemačke koja se non stop ili micala i sve više sužavala.
Tako da je Francuska ne samo stvorila visoku kulturu, nego i visoku civilizaciju. Nije slučajno što se francuski danas smatra kao diplomatski jezik, razumete. A sad koliko o tome možemo mi govoriti kao jednoj prevari ili ne, to je pitanje i vašeg osobnog uzusa, razumete. Ono što se meni reći otvoreno, ne znam, ako promatrate jezik, poznam dosta dobro, te američki izričaj, jedan kod Trumpa mi se može dopada koliko god ima jedan teški neklad riječnik, jako grafičke naravi, ali on barem ne koristi jedan uvijeni totalitarni diplomatski jezik, nego kaže, evo neki dan, ne znam da to javnost nije upoznata, on je prokleo ovoga Netanjahova, rekao mu je neke teške stvari, rekao mu je da može ići, kako Amerikanci kažu, da se može goniti u onu stvar gdje sunce nikada ne sija. Da, ali znate što sam što kako spominjete sad Trumpa, negdje tamo na početku ste govorili o osmjesima, da. Međutim, rekli ste spominjali ste Tuđmana, spominjali ste neke strane državnike, da to više ne ide. Ne ide. Ali kako je onda upravo Trump, koji se ne smije fake, koji ima prirodne crte lica, pobjedio na montiranu Hillary? Malo da vam proturječim. Znači, ono što ste vi kritizirali i rekli da to prolazi u Americi i druge, ja mislim da je taj osmijeh, koji nije osmijeh, ta plastika, ta fake namještaljka malo na Kolindu podsjeća Hillary, ostalovi prijateljice su, je ipak nešto što nije prošlo u Americi, nek je prošla autentičnost, pa i po izričajima koje sada spominjete Trumpa. Fizički je bliži Trump Tuđmanu, a Hillary Kolindu. Da, pazite, ja ću reći, prije jedno 50 godina, čak i za vrijeme Kennedyja, koji se nije toliko smijao, da ne kažem i Johnsona i Nixona, koji je bio jedan dosta sumoran, koji izrazu lica, predsjednik Nixon tam krajem 60, početkom 70. godina. Trump, kažemo njegove kapi koje nosi sa MAGA, Make America veliku, to je nezamislivo bilo za jednog predsjednika da to ima na glavi, razumete, u kapicu, razumete, bejsbol kapicu. Ali on je takav zabavljač, on se voli malo sa svojim gestovima, sa svojim manerizmom i voli se malo praviti važan, ali to prolazi u američkom puku. To smo konačno vidjeli sad u Dallasu. On je takav, on to ne glumi. Pazite, on je kao prvo biznismen, on nije sad neki intelektualac, nije akademik, on ne glumi. Kritiziraju ga, zgražaju se ispred bijele kuće i stavio ring, šta je stavio? Pa evo, tomu moramo skinuti kapu u smislu da on ne koristi iskrivljeni taj diplomatski jezik, taj totalitarni jezik ili ono što je Orwell zvao newspeak ili novogovor ili što Francuzi kao drveni jezik. Ne farba ljude, razumije, kao što to rade recimo nažalost masa naših političara, a i ljudi u Europskoj uniji, razumijete. Tu je on što mislite o tom parlamentu, o toj uniji? A gledajte, kao prvo mislim, ja ne znam, ne bi se htio penalje, već sam 3 puta ovdje rekao, te ljude nije niko birao. Oni nisu nigdje u direktnim izborima izabrani. Niti gospođo Legrand, koja je šefica financija sada, niti gospođo von der Leyen, to su se ministri, odnosno... Niti Šujić. Dobro, ona je išla po tim nekim linijama, ali u svakom slučaju one nisu u direktnim izborima niko izabrao. I onda možemo slobodno reći, to je jedna, ja ću ovako slobodno reći, možda polemički, nedemokratska jedna oligarhijska vlada koja praktički ima malo veze sa Europskom unijom, nego isključivo služi kao transfer unija, gdje će se ti novci prebaciti u novac druge zemlje. Konkretno njemački porezni obveznici najviše daju ogromne novce iz povijesnih, političkih i svojih psiholoških razloga i onda se ti novci slijevaju u njihove ili u privatne kase ili, pazite, to je Ima Hrvatska tu status nerazvijenih iz bivših. Pa ne mogu reći, bez obzira... Ali dobro ovi rade. Da, ne mogu reći, bez obzira, ne možemo sad kritički govoriti, ali svaka čast u ovim okvirima Plenkovića, real politički, dobro radi, Hrvatska je nešto dobila i tu moramo, sigurna je zemlja i tu mu se mora, u tom segmentu mu se... Koliko je ta sigurnost? Evo, ja vas neću pitat, to sam baš s nekim Amerikancima pričao i to njihovim časnicima. Sjedne čovjek, kaže, vi ne znate Hrvati koliko ste bogati, sjeo s jednim mojim prijateljem, jedan pukovnik iz Minnesote, da ne vjeruje da se djeca još uvijek u Maksibiru mogu slobodno igrati. Kaže, to je nezamislivo u nekom parku u Americi.
Apsolutno. I zašto mi ne cijenimo, ljudi govore ovo kad je netko bogat, neka država. Pa jel ipak hrvatsko bogatstvo još uvijek sigurnost? A to je glavna karta danas. Ma spomenuli ste Ameriku, Los Angeles, pa nemojte ići tako da možete otići do Graca, do Klagenfurta, kasno ne večer, nije baš jako pametno, a kamoli tamo oko Ludwigshafena, a da ne kažem Kopenhagen, Marseille. Pola drugih stanovnika Marseja nisu evropsko podrijetlo, su magrebsko, odnosno arapsko podrijetlo. I to nije pametno ići za ženu, ne samo za ženu, ni za muškarca, ići van vježbati i slično. Mene su čak i izvjesni neki portali napali radi toga, radi eventualno logično anonimne osobe, kako ja tu nekog promoviram, nekog ksenofobiju i to. Ja bi samo tim ljudima... Ja vas kao takvog ne poznam. Ja bi im preporučio, izvolite gospodo, nemojte tamo otići paušalno, ovako u nečijem trošku. Otiđite tamo živjeti u jedan multikulturalni dio i ja ću ih odvesti. Pa vidite, ili pored Brisela gdje sam dugo živio, Malenbeek, probajte tamo otići jednom par dana, pa ćete mi kazati kako se osjećate. Ali vama ne mogu reći da ste ksenofob, niti da niste tolerantni, kad ja znam da ste evo i u mladosti znali se družiti u ljevičarskim krugovima, biti i zaista niste takav čovjek. Da, pa upravo zbog toga što znam s kim imam posla. Da, onda vas ovi koji su bili na totalitarnoj liniji komunističkog režima u propaloj Jugoslaviji, sad oni vama govore, vaš oni učite o demokraciji i pristojnosti. Iako i demokraciju kritizirate u svojim knjigama, a o tome ipak nešto više nakon reklama. Da, bila sam tu. Kad smo postali prvaci. I kad smo bili bedaci. Kad smo još bili vezani za telefone. I sada kad smo non stop povezani. Ludi za Poli, već 50 godina. Pratiš li nas na Fejsu? Utipkaj TV Dalmacija i pronađi našu bogatu zbirku fotografija, reportaža i priloga. I ne zaboravi nas lajkati. Studio PIN, mjesto gdje svi žele termin. Sve klijentice dobivaju 20% popusta na prvi tretman. Ovdje nećete pitati koliko košta, već zašto nisam ranije. Jer ne radi se o frizurama, radi se o iskustvu. Ulica Brune Bušića 11 098 921 5439. Salonamed Solin, najveća privatna zdravstvena ustanova u Dalmaciji. Sve na jednom mjestu, od dijagnostike i kirurgije do rehabilitacije. Kontaktirajte nas. Salonamed HR. Jesi već pretplaćen na najgledaniji YouTube TV kanal u Dalmaciji? Prilozi, reportaže, događaji, ali i sve naše emisije su tu. Pretplati se. Eto nas natrag u studiju Bujice, razgovaramo sa doktorom Tomislavom Sunićem. Cijenjeni profesore, vi ste svoju disertaciju pretvorili u jednu vrlo čitanu knjigu. Da. Veliki je interes na Amazonu naročito za nju. Gdje govorite o novoj desnici u Europi, ima i zanimljiv podnaslov, pa evo vi ga prokomentirajte. A odmah da kažem, već sam par put, ne znam da li u vašoj emisiji ili možda nekom drugom podcastu govorio,
To je bila moja početna doktorska disertacija u Americi, gdje sam govorio o neokonzervativnoj revoluciji u Vajmarskoj Njemačkoj, gdje spominjem poznate sociologe, biologe, filozofe, književnike, cijeli jedan dijapazon poznatih književnika koji su vrlo malo poznati, koji se nažalost u našim društvenim znanostima jako malo čitaju i to tematiziraju. I onda sam poslije stavio malo jedan provokativni naslov protiv demokracije i jednakosti Europska nova desnica. Tu nema ništa novoga, praktički to je samo jedan, možemo reći, oblik ljudi, njihovih modernih intelektualaca koji prihvaćaju to jedno učenje, protuliberalno i protukomunističko učenje koje je bilo dosta snažno početkom 20. stoljeća, odnosno krajem 19. stoljeća i početkom 20. u Francuskoj i u Njemačkoj, počeo pologično, to su glavna faca, mogli mi reći, bio Friedrich Nietzsche, pa onda sve dalje do Špenglera i tako dalje, da ih sad ovdje ne nabrajam i da ne bacujem imena. I to se dosta, ne mogu reći, ovo već treće izdanje moja knjiga, pa se to sad knjiga su danas ne može neke velike honorari dobiti, ali se ipak krugovi izvjesni me dosta dobro poznaju. Probili ste se i na rusko tržište? Je, na rusko tržište i to poznaju me izvjesni ljudi i lijepo su uobličili knjigu. I o vaš prijatelj Dugin? Kolega, u masu stvari se slažemo, u masu ne. Žao mi je njegove kćerke, znate što mu se desilo. Ubili mu kćer. Da, i tako da o tome se malo tematizira i ne bi sad išlo neke druge političke detalje, jer mene su optuživali da radim kao ruski špijun. Sad ste ruski špijun, a za vrijeme Titove Jugoslavije ste bili agent CIA. Pa onda sam bili, da, ima ljudi. Šta ste onda, agent CIA ili ste ruski špijun? Pa možda jedno i drugo. Da, šalim se, ali ne šalim se, to vam je, kad ljudi nemaju prave argumente, onda moraju floskule nabacivati. Onda idu etiketa. Onda me stavljaju, možda će me sutra pogledati da sam udbaški špijun. Pa to je konstanta od onih koji zapravo jesu tako. A imao sam ovako reći. A šta, vidimo to je ova knjiga. Da, to je na ruskom. I sad, da, imam nešto i na srpskom, ali nemam tu knjigu. Rekli su mi... Ne vidi se ovdje, malo sam prikrio. Ovo je možda interesantno. To je isto na stranom jeziku. Je. Ovo je možda interesantna Cool Croatia. Tu je jedan satirički... Zašto je Hrvatska cool ili je to ironija? A to je malo ironija na ove naše novo nastale Hrvate, instant ili kak bi rekao Hrvate. I tu se malo kavike ste pričali. Tu dosta koristim i taj njihov kolokvalni jezik, malo je šatrovački. Pa evo te knjige, ako žele vaši gledatelji, mogu ih naručiti ili ja putem Amazona ili mogu mi se eventualno pisati. Ali ja osobno da sad samog sebe ne hvalim, ali čujte, ako se neko hvali sa skupim Porscheima i kolima i nekretninom kojih ja nemam, onda se pohvalim sa knjigom. Homo Americanos je sjajna moja knjiga. I na španjolskom izašla. Na španjolskom je izašla, imam i na francuskom izdanju, ali je negdje sakriveno od ostalih. Ima hrvatsko izdanje. Ovo ima krasan predgovor od mog prijatelja Alain de Benoist, poznati francuski filozof i vrhunski filozof. Da vas pitam za Francusku, tamo se je dogodilo, svi su čuli mnogo toga o Charliesu Kirku, međutim bio je jedan sličan slučaj u Francuskoj gdje je ubijen jedan student. Da, tako je. Kako komentirate taj slučaj? Pa gledajte, ljevica, odnosno Mélenchon i taj njegova... To su ga ovi, ali možemo za tu, tak slični neki. Tako nešto, da, razumijete, vrlo jedna... To nije im imao rasni prizvuk, toga jedan ljevičar zatukao tog mladog dječka. Ali imao čvrsto ideološku. Imao ideološku prezu i onda počinite ako malo idete gledati. Ima takvi slični slučaj, čak i u Mađarskoj nedavno, kada je Njemica jedna ljevičarka osuđena na zatvorsku kaznu, pa su Mađari nešto popustili za vrijeme Orbana. Ja sam do duše upoznao dosta dobro sa tim nekim detaljima. U svakom slučaju ljevičari kad naprave neku svinjariju ili nešto, ja da ne kažem ako je stranac, morate shvatiti jedan psihološki element, njih se pušta, jer recimo jedan neeuropljanin, ako napravi neku svinjariju... Ako recimo prebije policajku, otme oružje, službeno dobije uvjetnu kaznu ili ga puste. Evo da vam, već kad smo kod engleskog, to sam zaboravio reći, svojevremeno prije 10-15 godina bio je veliki skandal koji je tek naknadno postao skandal, jer grupa Pakistanaca, velika grupa, jedan cijeli klan, izrabljivali su mlade bijele Engleskinje, možete si misliti što su radili iz njih,
I to je baš lokalna policija zataškavala, o tome se nije govorilo dok to konačno nije eksplodiralo. Što je konačno i dodatan motiv za ove rasne nerede koji su sad bili u Ulsteru i Belfastu. Jer ljudima jednostavno prekipilo. Srećom još toga nemamo, ali ja vam mogu garantirati, jamčim vam, kao što sam to je prije 40 godina govorio, sa zamjenom stanovništva, sa promjenom stanovništva, bez obzira sada na ove simpatične i drage i ljubazne gospodične koje nude kavu Filipinke ili Nepalke i tako dalje, kad se bude za jedno 5-6 godina situacija će se dramatično pogoršati u smislu da onda dolazi do interetničkih sukoba. Ja vam tu mogu dati jednu analizu sa sociobiološke perspektive. Multikulturalna društva nigdje ne funkcioniraju. Dajte mi sad recite zbog čega, spominjali ste ovaj slučaj u Mađarskoj, Da. Zbog čega je recimo jedan Joška Fischer, Da. koji je bio u mladosti ekstremno lijevi takozvani zeleni terorist, Da. zbog čega on može politički dogurat do mjesta, mislim da je bio ministar vanjskih poslova u Njemačkoj, a recimo sjetit ću se sad pokojne Đuli Bušić ili Zvonka Bušića, oni su po terminologiji, po postupcima prema njima praktički bili izolirani iz društva. Ne govorim sad o nama koji ih razumijemo i koji smatramo da su takvi ljudi trebali biti u vodstvu Hrvatske. Dakle, zašto jedan lijevi Joška Fischer, koji je bio kao terorist, on može biti ministar vanjskih poslova, a ovdje zauvijek Hrvati koji su se borili za Hrvatsku na jedan revolucionaran način, oni su zauvijek teroristi u navodnim znacima. A gledajte, kratko i jasno ću nabaciti floskulu, nečiji teroristi, nečiji borac za slobodu. Pola ljudi koji sjedi u Europskom parlamentu su lijevo orijentirani ili dolaze iz lijevih familija, pa konačno ako gledate te pod navodnjima hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu, tamo isto ima djece poznatih udbaša. I to niko ne postavlja pitanje. Ima i ustaško dijete. Da, ima jedno, ali od njemu se to itekako spočitavalo i to se po svim... Ima dvojica, samo dvojica. Međutim, to što su... Pa konačno uzmemo jednu samo činjenicu, pa znate ko je ušao 45. u Zagreb. To vas hoću pitati. Evo, pa znamo ko su to bili, to su... Ali kako onda komentirate, to je pitanje bilo, oprostite, Lisinski, pa onda tamo imamo Stipu Mesića i te mlade partizanke koje više nisu tako mlade, ne jaše konja nego jaše bajsa, i sad s hrvatskom zastavom. Pa oni su se borili protiv te zastave. Tako je. Kako taj paradoks, kako uopće moguće, kakva je to uvreda za sve da oni stave hrvatsku zastavu tamo ispred Stipe Mesića u Lisinskom i pevaju pjesme pod kojima su ubijali Hrvate 45. Razumijem, morate uvijek shvatiti jedan veći kontekst, vrlo kratko da kažem. Antifašizam je veoma jak u Njemačkoj, u Francuskoj. Postoje brojne antifašističke udruge koje su čak financirane od vlade. Tu govorimo o silnim milionima dolara. Da govorimo Antonio Amadeus Stiftung koje silne novce prima, velika antifašistička udruga. Onda imate DOV u Austriji. Onda imate u Francuskoj razne antifašističke udruge. Ja poznam dosta. Primaju i ovdje novac. I onda to logično, to je jedan psihološki, to hrani ove naše ljevičare koji su praktički nebitni, nisu toliko ni jaki. To oni su u maloj dvorani je bilo nek vokala na Thompsonovom hipodromu nego njih svih u Lisinsku. Oni su itekako svjesni da sutra mogu dobiti po glavi, da može se sutra situacija preko noći izmijeniti, shvaćate. Kako da oni daleko od toga, i to je ono od razloga što ja sam ovdje na neki način bolje sigurnije se osjećam nego kod antifašista u Njemačkoj ili u Francuskoj, tako dalje. Ali kako je to dobro, vidite, on je Antifu pod čim obilježjima nastupaju Tomašević i njegovi zamjenici i pomoćnici, on je ipak to stavio izvan zakona. Ko ste vi, Trump, ja sam... Ali samo neka, ne sve. Da, ali to je iskorak. Vi ste to najavljivali, ljudi su se zgražali kad ste kod mene u emisijama i prije 10 godina govorili šta će se dogoditi u Americi. I da će takve neke organizacije da bi ih trebalo staviti izvan zakona. Ja znam da su pisali i slični ovi portali koji vas danas nazivaju ruskim špijunom, tada ranije cinim. Vi ste to najavljivali 10 godina. Kako ste znali to? Čujte,
Znači da treba temeljem vašeg ne predviđanja, nego spoznaje o tome što će se zaista dogoditi u Americi. Pratim vas 3 desetljeća, ali prije 10 godina ste baš alarmirali. Sad vi ovdje upozoravate što bi moglo biti u Hrvatskoj. Treba vas zaista ozbiljno shvatiti, a onda kad je netko ozbiljan, onda mu lijepe etiketu. A čujte, pazite, ja ne volim dnevnu politiku, mene dnevna politika ne zanima, uvijek me zanima ta jedna metapolitika, pozadina toga, kulturni, sociološki, literarni fenomeni. Ako mogu malo i karikirati, ja mislim da ćete možda više o situaciji u Engleskoj naučiti od Charles Dickensa, nego ako čitate Marksa, koji je bio baš u to ili vrijeme ako u gledate Londonu. Peaky Blinders. Ili ako recimo čitate Kozarca, ili možda Matoša, možda ćete najbolje vidjeti kakav je ono prijelaz bio on je umrao baš pred sam Prvi svjetski rat, Matoš, ali ćete svidjeti na tu lažnu agramersku atmosferu. Ili možda taj jedan šminkerski duh koji danas gledamo na špicu, i ja znate ovaj lažni šminkerski. Na bateriji. Na bateriji. Gleda utakmice, pa ste. Ja sam se zgrozio. Dotle ne gledaju, nego se slikaju se sa pomidorima. Znate ko je to predvidite? On je Starčević. On je kužio. On shvaćao jako dobro taj agramerski mentalitet koji je bio ili mađaronski, lažni, fingirani mentalitet, odnosno bolje rečeno psihologija tih lažnih purgera. Jer naše prave purgere, vi znate kaj se desilo s njima 45. Završili tu po Dubravi u jamama. Apsolutno, sve su potukli. Tako da se, ja nažalost, nemojmo zaboraviti, neću da mi to spočitavate, nisam nikakav prosrbin, ali u Beogradu isto bila katastrofa. Pa kaj bi ja vama spočitavao? 44. baš u proljeće. I onda Vučić slavi crvenu armiju. Cijelu tu građansku klasu. Vučić slavi crvenu armiju, dobro, a on je posebno. Cijeli građanski sloj 44. Apsolutno, tu se s vama slažem i tu se ja ograđujem i od Putina kad mi fantazirao nekih 27 milijuna ubijenih Rusa, koliko tih Rusa su stradili od samih KGB. Da, to su priče i tome se maso govori i zato hoću vam kao viktimologiju, odnosno žrtvoslovlje, možemo i s tim i završiti. Ona ima jednu lijepu, sentimentalnu stranu, idemo na Macelj, ićemo u Blajburg ponovno, idemo i ovdje tu preko u Maksimir se pokloniti našim, ali ono ima jednu svoju lošu stranu. Ono ne umiruje ljude, ono samo stvara još veću mržnju prema protivniku. I tome nema kraja. I tu moramo mi malo jako paziti. I ja ne bi to htio shvatiti da ljudi to protumače kao jedan pokušaj da se mi sa našim susjedima idemo miriti, ali to stalno prepucavanje oko te matematike, geometrije, tih brojki, to nažalost ne ide dobrim putom. Neki to je nametnuto više s njihove nego s naše strane. Tako je, razumijem, to se slažem s vama. Gospodine Suniću, hvala vam lijepa, vrijeme nam je davno isteklo, probili smo termin, neka smo. Meni je bilo zaista ugodno razgovarati s vama. Sve ove knjige cijenjenog profesora, već sam rekao, možete nabaviti na Amazonu, na Arktosu. Čovjek ima kapital. Volio bih da u Hrvatskoj postoji više ovako pametnih ljudi s ovakvim kapitalom. Hvala vam lijepa još jedan. Hvala. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je ovo sve za večeras i ovaj tjedan. Ostajemo čvrsto uz našu nogometnu reprezentaciju, glavu gore, predaje nema. Ići ćemo mi dalje. Vratit ćemo mi tim Englezima. Oni možda neće Argentini Malvine vratiti, ali mi ćemo im vratiti za ovu prijevaru koja se dogodila u Americi. Vidimo se u ponedjeljak, jer 22. lipnja za nas je radni dan. Do tada budite uz program Televizije Dalmacija. Doviđenja.